so no dear mammy. Near me one in a do Morocco. Set a chama double dream. Emoja with him one for Sunday. Met why I join. A man no da Kumawood. Yaka Stadium. So I should come with one. Who put you, Papa? Yet Kenya Miasem, your entertainment, football. I did be a cost of Yasibia. So we Kumawood. We need to be able to flow. Kumawood, Yaka Stadium. Yamisha so Kumawood. Kumawood TV. Amansane. Yena Yedimu. Michelle, many chepa, papa, Kumawood. Now your program I did by friend I was shake your way. Shake your way. And to me papa. Me look at me to so. And to buy was one. Shake your way. Come on TV. Papa. Papa. Come on TV. Now me fan to her. I'm the two and say yes, Kumawood TV. And near my hop, I see I advert chrome me a cry now some couture. To Kumawood TV, the Australia come for. Yeah. All right. Yamobibia Apaba at the bar Kumawood TV so, and then Anopay. Jumadia when Negusua Ushi, Wajuma and the same. Wajuma the same, Jumadia Kumawood TV Akofaba. Bois a man sign. Ebia na odi dwumabi na opese obon deru anase opese ye te wonka na so ye nte wonka ubakuma TV a ye bete wonka na se obetima be kire bia wo ye na so obi ofie na bia ope nipa saa ama na boa na wotimi afra ma so wa boa no me am de dwumadi ebrew ye freme Eugene Moses Apa dodo na freme o kire ozo 1 I said, baby, I'm a culture of the one. I'm up with the muska. It's no say, the beautiful lies, Nitum. Not say, good junior, mobile money, now that my Sunday, 1 million. Today, here I say, you bet to me, I had a good dinner, a chose of one. Now, and now you're not open the question you do, and then about to come up. No, what should I do to me? It is out to TV, no one. Now, but tell the time to cool. Next year, oh dear. Na de obeka ebeboa ana unia bi ana papa bi ana wabusia ni bi ebeboa no so na dwumadie se bia oba bi na se untimi internet TV no ho a ubetimi ahwe no YouTube Samdakus TV o YouTube ana Facebook so Kumawood TV Facebook Kumawood TV ana YouTube so Samdakus TV enti yenta ya homra ye ba ya beto aso Kumawood TV Amansane Yena Yedimu. Kumawood TV Amansane Yena Yedimu. Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu. Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu. Sini papa be na upe biashe Amansane winnano baby. Kumawood TV Amansane Yena Yedimu. Kumawood TV Amansane Yena Yedimu. Yititi yototoma tambone bosi adeba obose bole oso bale koko ose mamitiane kosokoto papo bidiane pike sa papa Kumasi 1 enra krane hu chene jo enso ye dai. Keep on watching Kumawood TV. Yeni aye diem yanso ye die nie eye pawom krim eye kek kraw. Kumawood TV Amansane Yena Yedimu. Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu. Hi, my name is Safina Harum. Keep watching Kumawood TV. Kumawood TV, yeah, there.
Okay, yama wakwa babiom ediba kuma TV so. Dwumadie so opese oso ya sena e kwan da ho. Numbers na egu screen no so no. Obetimi afre na ne mpanifo atwetwe nkomo. Na bibie wo bia se bie wo bia o mo ne obeka. Na se oso wo dwumadie bia wudi na se opese ye bo ho da roma ana se o ye dwuma ku na se mo pese yeboa mo bom mo adwuma no ho da roma ma numbers na obetimi afre na ne mpanifo akasa ombe bukiu na so waba na wabetina se na wakire de otimi ye na amansan ate wonka ye kono na mesi o panikasie bi e wo ha ye ba be bisa no de oye ntitina se ebia na ebeboa ana wabuchen opanikasie mo akwa baba kuma otimi ya no na apomwe Christo do mo edin yakobon go se shira banso de nyame ase me pato udi de se from Reverend Dr. Solomon Kwesi Obuobisa. Hey, Reverend Dr. Solomon Kwesi Obuobisa. Wow. Your name Reverend Dr. Solomon Anna Etchen Komwe. Edine wa intimate swama Solomon. Anna Etchen Komwe. Na me pato otin. Pato me chekokobin as I kumasi ha. Okay. Okay. I want na ofi. Ana. Da bi me fi akwamfie me de me akwamni. Okay. Akosomo akwamfie ha. Okay. Okay. Owamba. Yo ba mi ansa. Wow, waware. Waware. Okay. Yene Reverend Dr. Solomon Anna Etchen Komwe. Enti ne tenase ye bebisa Reverend Doctor say oye sofu ana say oye doctor ni ana because now say title mi enu ne kutano. Mr. Reverend Solomon me pacho waduma ne say o se ka bisa me sofu Kingdom Faith Chapel na meda no okay ho na me san ye doctor be herbal doctor as a traditional doctor because we believe in 100 na me dey adwuma and na me wo Mayazi Herbal Center am CEO amede me da no an go na ye dey said that Yakobon kan say eni ado ba fa han ye duro no to dey han dey e kasa mete ti be dey han di dwuma mo na han nso no ye woni dwuma ye di a eye ne papa ne bone said that be fu yusu na no di bone ne yande ye yusu di ye papa enim bone ne ba da wa ye pese be ko enti han bia ne dwuma ye dai edi enti no e de boan kofo a bonsam do hawa to won so na be fu e de hawa ya re bia den ato won so no wo hunhun fam no ne ye de hahana ye den aye na won nam fam do no ya ma wo aduro ma wano ma wo ha den won ato because ye yare nyina na eye hunamani de e bi wo esi hunhun na wo ton ma o de atenti no ye de hahani de huduma ansa na ye de ayi zama hunhun de ne wi a ne ya ma hunam de no so oh okay mitini ya wa sorry we are sofu o sign wo Herbal Center no so we are doctor wow that is Reverend Dr. Solomon the dwumadi a odi ana wa kire no o ye sofu esan ye doctor ono no man kwa no de ye adwuma na so ye o ba na ye mpaibo a obebo ama o ba so na ese wo de ahan kan wa wo de ahan be kan na doctor yare be na otimisa yare de mi yi ba ko enya obi say yare bia wo wiase biara ehwe duro ho o ti ase sa yare chinchin abesin nipa ko me ehwe duro ho o le say bibifo na Ghana for precisely na wo me be se be je ye dia dai atum nti nka sa yare we ehwe duro de me ne o ka say nipa be yan wotwe na afa mensem a wo nya bia Yankopɔ afa mensem ma wo duro no ho ato wow ba info ba ti je wow duro mi abaduro mama wo ma bibi duro ya ma be kabo ma me ma wo within 4 days wo wa to wo me empenfo o ti ase ba ro de krom ha no na be se won bra because bi wo radio su ni ade be se won kan wa se ba krom ha no obi nya yare we bi na o kakra na ebusu akokra be dey be dwa na ja no nti ama ya yi kakra but I'm telling you say you were duro krom ha every bi me kan me say abofo be nya duro but wo mo ni treat kwa within 1 month ni pa be sa dey I test positive o ti ase nti yẹn mo wa sẹ hydrochloroquine na wo use no WHO for say mo use bi o because when won ya me kan say true say what dey won nipa no be test negative
in a man time no and I 3 weeks time but was at the same person no at testing positive it is not working what you say na mo na na this one ya one vector and I DNA and say you na make kan wa say et say mo na family background sa corona COVID-19 sa virus no say you na krom ha na ewo ya ha krom ha no na me de no say duro no na adentina watimi asani power tree yare now food and drugs board no more approve near from more yali no more what the secret they will say the brother the first we call KCCR na me say when you clinical test okay and the medical KCCR no jam some bank food na food no say we no give wine immune booster okay immune booster so immune booster na me won no enima esa food kuna na mam da indication no we COVID e fu draw na me kan wasem na we and COVID da local food was in Fanco Mountains Aquafin Mountains you we are research no okay and me bo more than me pinche on kakra na me bisa the course of clinical trials one say we no here draw bia say are we mad okay and you know who claims that we draw it has to go through that clinical test and answer now if you wouldn't baby pushing me back okay as a mission corner who will be gidi and also be come to say hey when the doctor bet me now the back so when I am do no first trial and $15,000 yes when we try do first one is $15,000 wow $1,000 last stage near $10,000 o kan bo yan o just say enti no na che say anya ba na e ba be som di gidi som to say the Madagascar president ye ya sa ntanana kufu ada sorry say gom ha e bi draw ha enti mi je bi draw di enti no yan ko fo woni mi dia wa ka bom no be som bi gina what you say mi gina say be ma na me di anim na fe pini ka da aban no abo ho kana yaye what you say yan popo ya de na efa na say are na abe ya ban ne de na yan de ye she ti ye aduma na de aduma say den aba no other countries for so ye de for this guy den abo man no badaham hufu da wa because almost road ya bia gabriel ku beka almost road ya other world beka but matter as a president when no ye no messi adu no nya duma be ya duma because of the kind of faith a president nanka say nya adu no no bi oli tre no adu be ya duma by force what you say nti ye hia me ma okroma ye hia o leader over years e bi petro what you say e ye adura ye nananom e be tu ya no wonyi de che de po ho bra what you say obi adi 95 obi adi 106 ko di musanwo you know be draw no mu yisu who the day and then when you do 14 corner 1 to the copy me hire me yaw I be has say because you have to get there actually what you say in the Bible say yan Mr. Papa tete atempone fa Mr. Papa ne fa so ne benya home ama yankra Jeremia ko kan wo se won tie what you say no mu gusu na no mbre na sana Ghana say be say yare we Ghana for yan de wo ho aduro because you know ya make a choice manya they will come how yeah say you na tete no so bi do bi kwada wo mure ma won say yemusu yeah and no na omudi biare say you na omudi biare man so ma tima bafie okay na wo ho afi aduna na o tre aduna na me tre no me tre because I don't want to be selfish you know where yes come the pen what does the most one about no come don mo bi o free wow it which am na ho do me bra beti what does the say be prove check of say you were true na yango fu bia yango pon amma woni ya we mistake for say genius like me what you say ha na mamenka bi obi a me so ma chede say at ransom to omaya she said ya covid abe ya ni ben hu dia o say ya sabio scientists won't believe one at the when you be en hu ano no that time na yango pon yi ya de kire me every be follow me well se ba krom ha amusa omo wiye bro ni ade bisan centration na be chia na eye na mo director wa ha be fa mi fi abra onu se me bro na tim kumwa no me bro na me ye be bro be da line na ye ebu abwa no so na wa o ti ase omo de me ko bosom cheche omo de me ko fa ma na ade eye adwuma ni na wie na mpe ko fa edu no Indian o ti ase kufu abresu me kai se na o jashishi wo ha na minya you know na me ye fire extinguisher si asesia o jack no ha ben plastic essence jana plastic na du jana kwa sawaba wow ba ntimi yo bia sa me no kata sesia no by we say etinye tina ye kum so nko so na ye ho atie yeah DC o de mbe kroma no mfre na no chete wiantwi
atwa kwa homa di so no so fa fi akraba okay on the paper purposely me ba be ye bi a ye de shebola e di genetic legit me no ka say ma ye BSc ayi fun ase wo ba bia no first no ma ye ketua ma ye kese up to now enti won asem bio enti ketua na me no ka say se na me use o me fie se a obetima ya obetwa na wada kire tefo yes na wo eno ete say ya de shebola ma ye no in the cylinder form okay the sure ni fuel yi su ya adwe ho no ana oja bia begu aso se so na shi na ehye no makonati pipe no na me filter into your water into because of wusu na ba na do no be se nsu ni huro se nsu ni huro ni paper na ye de te ni ye turbine no turbine ni ten ya definitely no generate electricity power wow yes and yaba say dia like us me a mystic like be a genius I don't go for anything for me oh like when you read 1 Corinthians chapter 2 verse 9 Bible say ni amesie se dia ma no aso bi anti ene bi ahu ya kuma bi anso me no da it means say there was some special people bi am for the side na dey am asha wom sa what you say I be the one that family so am sa I the same nim say obi ni obi da ogire ma no mo ye what you say and papa pa bi ka tell me say mo na duru ni am pa me hwe ya be ko hwe na ide flower ni bia no the same mo na ni pepepe what you say then I start researching to it okay now start physical research for you too now say mo ani DNA ni na sana otwiti atana benya vaccine for some way ni yi say woni mo DNA okay won awo insusu anso be bi bai ntini wonya won family background na ne ya o ti ase enu na obetima twe vector afisa yinum na odi be prepare vaccine e betim mo na ya za take it from me write it down me say e dro bi a obega so manya vaccine yo obega so manya without so much fear for the red vector no no the catch us omo de wo nipa na so omo de sare a within a month or 2-3 weeks no nipa da sa test positive wow Jumedia when nigusu a wo hwe eye wadwuma ene sen ye ne Dr. Reverend Solomon ana etwetwe enkomo se ebia wo ko ba bia na se wo pese wo hwe no wo phone so a Facebook eye Kumawood TV Facebook ana YouTube say Sam Daku TV wo hwe ne live ewo ho enche bia me de number no betu dwa bia na wo question bia pese obisa doctor na wa bisa na mwa bia wo pese oboa no obetimi afre no na wole ne atwetwe enkomo na nso se wo pese wo send test so a test line go TV ne so eno ane se wo be fa test line no wa test e bia pese bisa doctor say na makenkan na doctor ayiwa no fefe me am de dwuma de ebrel ye frem Eugene Moses Afa dodo na frem Ochros or one ye ne doctor to aso doctor na muni only association bia mu na eba bo no se bia ka de beto mo ni se eba bo na wa so me ma wanu nta eba bo yi me ni bia ka no se ngara maye no association mfo ne mum panyin mfo ne nkofo e woni bia te se me na bi ko anim chi me no obde ndura ko up to now what you say antina me di kan ga say yenye ndie ni okay what am gonna say ti yen pen fun ndi bi ebiri bi won ti say o mo ka do mbaye ayi demonstration at your president ni ko fa Madagascar ini ya e ba ha what you say magana da ba na wo hu ebidro ya ka ebidro aga na what you say abofu no kwa wa asa western wedding him say Africa na be nya duro what you say Africa no wo san yi e song so kura no say Ghana edro ha what I say there was a time I'm in the bidding gomo or Holland. I can't tell me say we can't change to say in sickle cells. Ghana you will draw. What yes which you will draw. Apostle Mpoya Pompoya where they tell us ya and here to do that. Wow. So na what I say intino it's about time yan pen for no. That's supporting one idea and that we be gidi. What I say it boldness and tell you yes we push it. What am I gonna say? Number 7 make a check you akafu you say catch you COVID-19 ya na ho. Don't joke with it. Okay. But the Crawford bad one, I'm a saying, Suyan for Pronim. Once I are away, mad and James said, "Do you to Funakasano? Some things Nakasana Kahono. It's a deceived one. And I mean, Kata deceived the Yawonim or kind of. Okay. But Yanaka will be down him. But you, Exewa, wouldn't Sukraofi. Wow. Yes, wouldn't Suyaofi. Why, I say, why was that? Won't can be a work for the why a week?
te say acute malaria dey ache wo no but what to be na bodua what you say aha nti yare ne yare bia people no go fa ni agro what you say ho ya no fe aka wo tip high pa ni ade wo ntia zo you know most all of a sudden na abubu what you say se nsu na ba na ofi udidi na dey ofi ntia ya kwa sa kwa nua ho what you say na fe wo hu me no afe the way say wutimi hu no untimi ya dey enso hu me what you say aha nti a very serious sickness virus people shouldn't joke with it. All right. Me ko krom na me hu say nkrofo social distance won ye e bi mondos max ni ade sa na I'm afraid say Ghana ya timing bomb so what you say nti ye very careful na akwan ya president je gu akwan mo no ye ntie say na kwa say obia brabo obia nkwahye nsa what you say the president doti flagstaff house we bi no ko obo no ban what you say na onti me kan so say wo wotu fie no obo ho ban na nti o ya na sa obo nti ni minu ya no ma hwem na yi no yare no ho mo tie go fa so ni ho na real because media me we go about 8 all right akasifo pa so okay ya ne Dr. Reverend Solomon ana etwetwe enkomo he say doctor baba kire ye yare a otimisa o say yare ne wa hodo bebre doctor yare ben ni yare ben pa na otimisa e wo wase ye yare de misa na nyina me nya doctor fu na heba doctor fu a onu ya osulo say obe sai twere yare o dia say obi wo ho a twere yare a waka obi wo ho a wo se nipa ni tojam dia wontimi nsa e na twere yare no na wo dia no bi tojam a wotimi me ya wo and apart from that twere yare de njan go fun sa no we sa e ba wo ba so me kwese ndi mba mba bia so oh sir yes o sa kire ba na go nti na go fu ebere nsa no na sa na tie o de sa na di u say na ka jo say hu mu no o ta say wo men ya sa na beto okay o ti na ka say aduma ye ni mo entu mo e betete wontama okay o ta say enti ya self protecting hu enti time ya me ko be me tu ko fu me see before I better power no the country the protection answer before I better sika no the country the protection answer okay because these are things that etimi e honhom okay enti no sika say Solomon kan wa asem o se wo de ha e wo bible mo se wo de ha na hwe ye die be fu ntaba na tu adi jawo o ti ase enti sika say wo sika e se wo tumbubu sika na ntaban na ntu ya jawo okay enti na be hu obi no o se papa we no wo sika pa o ene o nam fam ene no wa kire no you the grand day because sika ne ba no we tu sika na ntaban o ti ase eno so aya na ye de yo ye wo kwa so ya sika no o betele no na Solomon ye bi o sua fi ni papa David ho o ti ase ni nyina na ga bible mu no oye bi o kan Sons of Solomon chapter 4 verse 14 na Solomon ye ma bi o use e de twini sika sa ne protecting okay and Solomon ba se mo di nyina 7 no o ti so bo fam o sika fam da David o ti ase enti ye wo kwa fa so ya dia ha ne ade protect sa na eni e ma no so enti ni sa wo men ye e wo honhom na honhom no bia na level na wo ne le bia patam ti a but me no nya ko amadom ono no de ya de na ye san share ni na me san puta no ma bi sa no ma na bi pita ne spiritual no ma wo ja say ha enti no me ka wa ha sanda obi ba won ti so sadam yare o sapata ni ade me ni nyina me ye o sapata awade ni ya ro Mayaze o say the herbal center Mayaze herbal center friend of Dr. Reverend Solomon Buabisa they show the ana mrefi then o say kwata osa edam osa na mepacho waso e ono wo ba bia ode abodam fu gu da bi minye tayare fo na ba fu yimra ma ye ho pan se ya yare fo okay okay no enti so bi abodam a pa be ja duro ma chiro o ti ase da ba ye da bi oda no ana se ba bi owo no o ti ase wonu se na me ka we de me check keke wonu so bi abodam no ye wa pa na wundimi men ya de a menga zono so ne menga zono ile se abe no te 7 say na fa ye nanim say na fa bona pampem 3 times obey ko na ya nipa ne ye kika be de ka na odi abona pampem me say kika na ge so be bo asema me ka won me say di kan say o do fa na ni say o do gina ntiri say na ayin say ti say fry na ye say we are bona pampem 3 times that's why I go wow Reverend Doctor ana achre edru ba ko no say obi abodam na wontimi mena o say de obeye nie
na doctor stroke nso in terms of do what stroke no aye no be 10 years 15 years ubetimi asa stroke dey me to the na stroke apart from stroke yare na yesa no me san one ya dey prevent it okay but me to fu say prevent ho no no beje bi no beto bi no mana woni mo da dru bi e prevent stroke anom bi ansa na stroke abaye o because at the same ye denchi self prevention ba ko me won say prevention is better than prevention yeah no any problem o ja to better na wansa until say na be na ya ntu on check up onu maduro on ya yi o ti ase aha na ha ya no nti all of a sudden what so be we no ya re onura pa me na kasai o ti ase we say that nipa pressure na stroke on check onim o ti na kana say aha nti no stroke de me won ya de sam san won ya no ma be prevent ya ma moja na etuma na o trim ni ade a veins no moja na be ko a umoja na nkroto e na o menya ya dai umonya stroke o ti na kana say aha nti no ya ade bia woni say tomatoes yan tomatoes yan e natural aspirin o di tomatoes ro a e ma umoja nkroto okay dem bia na e ya tuma o ti ase aha nti e be yese ubedi tomatoes wonu ya ene ye too much nso aha wa kai me ka sembi covid ya be obi ya sori a na lemon na hwentia ene ayi but quantity no has to go by the one ka wonu say bi no nkofo ba mo bi no manum lemon na overdose say no unganya problem on heart yeah what you say into utie me a lemon no half a day half a lemon no a day no dey gunsum like a sachet baako pure water on to now no my it's okay for you for a day misra okay what you say obi timi chi 6 no dey gunsum one nom for day adai okay what you say and na pepper no utie me a won saba ko se won nua edro na won saba ko sei no sei now dey guso and so it is good for day and na mentia no nim sa na na garlic no na de and yes I was see anything that is what they no what else on the problem there about but you know my just say twegu say lemon ye say but when you mention that until you hear me don't overdose it okay what you say because you officer be draw any side effect but once about who start carbon near the no the chemical formulation any other no it will best say so very careful what you say once that to rent him way bad say you from hano obiara dey abodam enti no de obiara be bia no hu do na say officer why man want for no preventing no but e be wi achi no that's not a problem for Friday abrel enti the people should be very careful they were use enro na akofo ka o ti use ya now dey on che quantity no lemon crash out to ni fu na no san lemon no on ga no overdose yare ko ba san nyam ya do be ko no na man go san yare heart problem the kidney and the brain any other na find the problem there aba to hwa me a and na wa kwanja pitufo ye moderate ye too much we say half a lemon a day is okay for the body all right yeah Dr. Reverend Solomon Abu Abisa ana etwetwe enkomo na me pese me bisa doctor o starting dwumadi like what's a be area uncle and now what place challenges be oh Aroba center or now what so there the challenges be face be na challenge be face na ya nem I go be one me and where we are o my desire in man no ene wa be ko what that o ba be try me kaya one a yibi pa me ye where do my excuse me to say who say you are not nurse no my yi na strong what you say what should my region no to be tawamu say malam bia ba odne sala ko ma papa me so say o so na me chim na me bona so what you say in spiritual you know say nyam nya ko na strong no tim bo ma papa ma e ko wana me yare okay what you gonna say and that's the problems of physical one part here because me obi a me be dro no mango so obi a nche na ko na de ma me okay be bisa na de ma me what you say aha ma me nka ka ma ku dwa da we refi na no me ta ho na me say awrade this is problem say fa ya ware jai what you say and over hwehwe ma de nto ja ware no na sebe ni kunu kwatisa ama say e tiama no what you say because one say that sense oba de onyinya na na se bie be ma de onyinya na okwati bi okay wo be ma yi yes anati o na ya wone ya wade wo no ene ya wone ya bia gonorrhea ana syphilis ana prostate ana diabetes ana osun
aha saa nneɛma wei na ɛma na nipa bɔtiri yɛ ketewa wo ba afɛ di by naturally no yɛ bɛ bɔ ɔso yare wei nyina wo ni bia na sɛ wo bɔtiri na ehi di a by nature no saa na ɛti bɛrima wo nyina wo bɔtiri na ehi nti ne nyankopɔn nimdie mu no ɔbɔ ade a yɛfrɛ no food abɛɛbi supplement na food support ana herbal support a wobɛtumi de ayɛ wo bɛrima no a ɛbɛyɛ kɛse ayɛ tenten sɛ ɛda wo ne wife hyia na wo ne wayi hyia nkɔfa problem ayɛ dɛn amrɛ wo wote aseɛ nti no wɔna mbisa papa sɛ sɛsɛ yɛabɔ mpae o amanfo aware na ɛyɛ dɛn ɛgu yi sɛsie ade nso ɛbɛ nyina yɛ sɛbe kɔteɛ sua kɔteɛ tia ɛna me kunu ntumi yi mede megyaa aware ɛne ade meda mbɔ mpae sɛ papa wode mbisa nam sɛ awurade wode biribiaa mbisa wɔ a woyi kyerɛ me ɛbɛda yade a saa aduro wei wobɔ ɛno sɛ wobɔ biribiaa ho aduro yi kyerɛ me anwummerɛ a ɛbɔ 12 na ade bɛtena me sɛ papa bia bɛtaa me papa kyinkyin bio wabɛtaa me na ɔde kɔ nwura mu no a wɔngatwa dua bi so ɛna ɔbɛsan sɛ menim dua wei nam sɛ dua wei ne menim ɔ sɛ dua wei ɔkɛ mekyerɛ wo gye dade ɔm so wɔatu saa dua ne ntii no ɛna ɔka kyerɛ sɛ woaho dua wei wowerɛ wo ho no a ɛho no wowerɛ wo ho no yɛwɔ ade a wode bɛfra a wode bɛtua ɛna yɛwɔ asɛ a wobɛfra a wode bɛfa wo bɛrima ho na woawie kora ne dua no ankasa wɔasi sɛ wei no mɛnto mu fa hyɛ bitters woamfa nhyɛ bitters a yɛ twitwa na nketenkete fa gugu bɛnsuom na saa yi mmiɛnsa yɛ no ana nyimpa ɛne ne sɛ duro wei nti sɛ ahwɛfo hwɛ me a ɛne wei kɔtekɛseɛ aduro kɔtekɛseɛ aduro na tenten aduro na kusisi wote aseɛ yɛwɔ biara ne nea wode bɛfra nti apakagye nyina kama wobaa na yɛda ma no akɔ yusu nti obi a wɔ problem ebia na efi wo sisi no mu wote aseɛ aha ɛna ɛyɛ ne yare bi na yɛ a na yɛde ayɛ dɛn na ama wo wowɔ yare bi nso wɔ ho na ɛma na ɛyɛ yɛ a ne yɛ treatiw yɛama waduro wote aseɛ bia na godori atena wo ho ayɛ dɛn akyɛ ɛno yɛma waduro ɛno nso de bɛgu bɛnsu no wanom na wayɛ okay wote amaka na sɛ wodwi aha nti me a obi hwɛ me ɔsɛ adɔkta yi mfa ne nɔma kora nto gua ne yɛmfa mebɔ me nɔma no 0244 67 49 27 0244 67 49 27 0244 67 49 27 wohwɛ me wobɛtumi afrɛ nɔmba no egu screen no so nti no wobɛtumi afrɛ doctor na one na atwetwe nkɔmmɔ but ma yɛnwie ansa wofrɛ ne sisi a ɔntumi mfa ɛnkyɛ bia yɛbɛbie phone lines na so na sɛ wobɛfrɛ doctor na ne na atwetwe nkɔmmɔ a watumi afrɛ doctor na ne na atwetwe nkɔmmɔ na doctor yɛka ne sɛ obi so wɔ hɔ a sɛdeɛ ɔka sɛ bɛrima no kɔte so a anaasɛ ɛso no emu nyɛ den ana etia ɛno deɛ ɛso no wobɛtumi ayɛ ho biribi ne ɛso no de no wɔ hɔ kwan bɛtumi akyerɛ wɔ a wopɛ sɛ reduce a wote ase ba obi wɔn maa yi obi akora maa na ɔda sɛ because maa ne tɛ deɛ funu yɛbɛ funu o ti aseɛ baako bi a oyi so aduru bi na yɛn ka kyerɛ ɔde dɔkita nyame nhyira for 13 years abe wara yi sɛbi o mbɛnfo a mo hwɛ ne ɔsɛ mi nim sɛ kɔti funu atwi mɛ yɛ dɛ saa kɛse de wama maa ti dɛ for 13 years o ti aseɛ eti no obiara de wa wasɔrɔ aba sɛ ne bɛrima so nti no me yɛn ho aduru ma dɛbi yɛ bɛ gyina yɛn ketewa ebi nsi da because mmaa ne pɛ ne ya efunu emu na emu yɛ den o ti aseɛ ɛna baako nso a mi bisa fɛn kɔn no so ɔkyerɛ mu aduro yɛ so owó na ɔbaa kò hyia sɛbi obi a wontumi wone ne nyi kura bo sɛ wo ho asane anaasɛ wokɔ ba 3 seconds na wo ho asane wokɔ baako a wontumi sane na nkɔ bio obi biara wɔ hɔ a ɔno status wɔ hɔ no ho ana no na no ha ne ho asane no sɛ duro no nso ɔkyerɛ me because woni de sia me bisa sɛ duro because me di sɔfo o ti aseɛ akyɛ na problem ɛba ne yɛ bɔ ho mpa yɛ ho fasting nyina no sɛ na nyɛ fast na yɛ mpa yɛ saa ne yɛ nim deɛ na ne yɛ nim a nyakopɔ ne hyɛ ahem nti ɔsɛ yɛnnue aduaba ne fa ane yɛ duro nti papa so kyerɛ me no sɛ obi yɛ saa hahan wei saa yi wei na wode bobɔ mu no ma na ɔnom wobɛtumi agyina so agyɛ ɛno ne powder a meba mefrɛ no long journey no na ɛno de wode bɛwe atadwe ma koma atadwe ya na sɔfo atadwe no yɛwɔ mmienu yɛwɔ white ane yɛwɔ black sɛ wobɛtumi ahwekye ne nyinaa because black no wayɛ den ɛna wonya atadwe nso a otu yɛ a yɛka di wɔ fie yɛ ate sɛ kuko yɛ a wode gu mu a na nea ayi ahwɛfoɔ anaasɛ customers a wɔtie ma mama ho sɛ
ɛno mpo de wɔn na ama mehu sɛ the same power that I want to me wura ya ida power that I want to me who san du otum na wudi a na wo low sperm count a san bu so sperm count e ma wuti me wo wow ya so wuti me wo wuti me wo and the power na ngata mpo de wo pa and say wo de bu ba ma ku na mi wo ti ase e be mo gba adwuma ke wo sperm san no we low a san ma ba ya den ai akosoro ma wuti ma ya den awo wo ti am kana say e na ya san wo gonorrhea dia eno nso no ya ye eno nso na me kan no wo gonorrhea na sa prostrate no me ade na so am uju so tentem no me ade oba so wo uju so tentem oba bi wo be so se me asiki nsu ana se o de fua wo so de fua de wo bebe wo ti ase yare bia ye wo no na ai wo ho e duro na ko pombo na duro e sam se bia oni para ko na oni hunim de eno wo ho eno so je de na ko oni duro wo ti ase e bi se kan ko ka kire me a han ya ka sa so na ye dai peche wo ti ase ena me kira de ba ku bia ko futa fra me o si sofo me ton ade a no anu baba o da ton ade a ono wo to na mom sika de bu ko num no o be kan no ma yira na okay wo ti ase ena me kira wa de pe ataw ya to yi ma ko 7 na fa guska no so e fa gusu yo we dey arapo ene dey doctor cheya the way someone wa che mienu obi aba me ma ne che ba ko ba doctor che mienu minim so won kasa wie dey no wadru ba enum enti hweye na men sore every tv no na me ka che o se dwumadie ye dey aba a ya da boawo aya na aboa mansan so what I say tv no men sore esi ya wanya mienu ye se obi abodam na so ye kakaka na ntimi mena menkenso otia enso papa nanim na de abo papa nanim prensa na de abo na pam prensa no ano no we papa nanim pension na papa no yes okay we de papa nanim prenso na de wo de abo na pam miensa every ani yesi se o ton ade na wo hu sika na no wo be ton ade na wo tumi se bia ma ton ade nya 5 million wo be kai sika na 3.5 per ate 7 what the kusu ade be chi no na mweti na be yibi obeyi nti wo kan na bia fisu ya na wo de no ya den ahim na side 7 wo ya na sa na mweti ya na we sa den otimi peke 40 ya o si usika ho bio because pa ten chin sika no ti watu ya nka ti no ba o be ba be fa enu mum but one first can okay just say but don't far at 10 to 40 ya on how bio okay nti na ba chere say one say nti na me 31st me kwa sorry no obi oni me yes sa ye ba ko hyen we me no who said the number 4 no yes some power number bia a destroy a science adi okay 4 the number 4 you be one any destiny number 4 no e be 4 o hwie mo jago papa okay what you say nti the number 4 no wo some quality be serious when we say what the year to do 40 days was association sana okosoro what you say when we say what the enjoy your fasting 40 days Moses so your 40 days Elijah 40 days e 4 what you say nti no ye ba go 2020 me na nim say this year ye papa nti me bra na ya on me ba how ba bi ko no that be they come start year na aba fa no fie ye ko no year we dey very good year na say no a devilish year nti up to now obisam say say na me come in chere na say what you say na ka tell 2020 no o add 2020 na o ba be get the number 4 okay which is very dangerous for this year this year never be sisi nyina ya niema eye bone number is 0244 67 49 27 0244 67 49 27 yeah this is now say ade hia isi nka first kura de nka obi nyi ko na nima nka wo musa bia ne be ma so ade this is nanti nyina obi ba ba woni ade bibi ti sa wo de frɛ normal no okay na me fa dro no ya de be copy ma hwɛ nya me ka no na doctor wa so ho no o charge me charge then me charge so ba me be hu nya me charge o e dro na me ton ma wo wo problem na wo de ba no e na me ma wo adan e dro ba say consultation fee de me nya bi okay all right your name Dr. Reverend Solomon Buabisa ana etwetwe enfomo no yentwa ye homra ye ba ye beto ase Kumawu TV aba
Amansane, Yena Yedim. Kumawu TV Aba. Amansane, Yena Yedim. Sini Papa Bena Upe Biasha. Amansane, Winnano Baby. Kumawood TV. Amansane, Yena Yedim. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Yi titi yi yototo ma tambone bo wasi adeba obose bole oso bale koko wasi mamitiane kosokoto papo bidiane pike sa papa kumasi 1 enra akra ne hu chene jo enso ye dai. Keep on watching Kumawood TV. Yeni aye diem yanso ye die nie eye pawom krim eye ke kraw. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba. Amansane, Yena Yedimu. Hi, my name is Safina Harum. Keep watching Kumawood TV. Kumawood TV, yeah, dear. Kumawood TV, Aba. All right, yes, I saw my father biom edifa Kumawood TV. Jumadia when the gusu a ohwe eye wadwuma anything. Na yene Dr. Reverend Buabisa ana etwetwe enkomo doctor ya ko nam person bisa wasemi person bisa say kotikasi yene kotitentin aduro why be na obefa so yusu no so nsaka ana yewo mu na wo kasa wo mu ahodo mienu wo si wo de yenku na me becheche wo be de kan atua okay my said I would material because I said Osa, but now Sano, and yet, you betrayal. Okay. Now, you want the Audi IHC, I own them. And then I part of Bishop Bites. Okay. But the Yan Yanomsa, until you Bishop Binshu. Okay. And if you are not in Kuno, what the massage now the king. Okay. What you say? What to me just continuous. In fact, a bishop 3 days when your results. The latest one, if you bought so by in 2 weeks, man, you require in Ankarade, at what is so we plan. Oh, yes, yeah. And in more massage now, you know, I say, Unyadaji, where to say what they'll be, Unyadaji, oh, because I don't pay. They say Unyadaji now the massage, now no muti, and now no mubites, and then, you know, what I said now, any other within 7 days, you know, when the woman, as I said, a robber. Oh, just now, and no bayan and no panier, and no panier, and you never say, and no panier, so in 15 minutes, who massage 15 minutes. Now we are 15 minutes, now you 15 minutes, we are the phone 10 if you. In your banner say, oh, by Mibrena, by so in 30 minutes instead of 15. Like I say, we are the night, I'm a ship. Aha, what you say? Aha, I feel maybe a familiar man. So, baby, what you say, you are stepping another day. What was that kind of ground defeat? Nothing can. Okay. Clitoris, you know. Me suffocate. It was a Chris Torres. What you say? And you know, some of us know. You are I what the make it a year in Suka, Unoma. I'm at Canada. Eba. What you say? Because bad here and so your bar. Yes, I will because I don't know good. I don't go here. Now. Okunu gura be ma no watin ga na oba oda wo say dua na banche da wa before dey serious o right you no so make my friend no man yeah no you think okay ya ne Dr. Reverend Solomon Obuabisa ana etwetwe enkomoe wa kire enema bebre na ebia na pese obisa Dr. question bi na mentimi ambisa ma ni bie me phone lines na tum friend doctor na asembisa pese obisa doctor say ya rebish no na ayare no wa money din o wa ha ana ye ka se wa nte a no wa frɛ na bisa na se bi o wo mo bi a obetimi aboa o number ni 0200 603 602 0200 603 602 frɛ doctor na onene entwetwe enkomo e wo kasafoni so na emwa doctor ye ko no na o se ni e wo ma no so fine na se oba bi so wo o say e ma no so bebre o wa omo ne be na da omo hu nsane o eno no so betimi o no say eno na ura be kase e say tete ceiling fine you pulu and nti wo be ma no about say no be ma na you gina so che okay o ti ase na wo timi wo fa soro na wa yi ni nya tenten na etietia na esua wo timi won cha fa wo ni papa o ti ase
because bedu o wasare nyam na tinka wa chiri okay o ti ase enti so nya be mo be criminal ya dai achi afi wo so afi wa fi ase ya dai ekeka na ho doctor for number ne tu gbe me no mane ko wa so ye so but me no mane 0244 67 49 27 0244 doctor obi wa man so ne fa no hello yeah good morning hello good morning hello good morning fine me pa cho di ni be bia ka se free hello good morning me pa cho di ni be bia ka se free yeah me just ajo am free ba oda me pa cho den na person doctor e ma doctor ka se ye ba o ni atin kala it means play a good advice for insuano okay doctor wa ha obeyi wa no why hello yeah hello yeah good morning me pa cho di ni be bia ka se free yes I'm ka se free okay all right me pa cho doctor wa den na person ye boa doctor me bona baso aya te na min chiran okay person bisa se to bi an mo ta pa anu se wa mo dra na o do ma no be chai all right doctor wa ha obey you one hello good morning morning me pa cho di ni be bia ka se free me pa cho mo ke se awa all right me pa cho doctor wa ha den na person ye ma me pa cho meet you hello good morning me pa cho di ni be bia ka se free me pa cho me ka se free of madam bi die ma okay me pa cho doctor wa ha den na person ye boa me pa cho me ka se free of madam all right me pa cho udi me pa cho doctor ka se me pa cho doctor say oba we ni atanka no obi Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Yo, we say Chrome, it's like that. Father Bium, head over Kumawood TV so. Enti die ne ade adwuma enti no eya mo fa nche ye. Ye kono, na me se bibi ebia na doctor amo yare so. Ana say mama hello good morning good morning hello udini be bia ka se free Saturday okay me pa cho udi doctor na so no so efa besia na so kan ho no ha sam na kan se de ni se de ti se to na he fa na obo sua oh okay doctor wa ha ntino obey wa no why what I say me say doctor wa ha obey wa no ya pick code no be obeka ni na bu mu wa yi obi a dia no ama no why okay hello okay doctor I'm say the fees okay man I think can me so say I'm watching ka hello my ni tia hello my men fa obi wo hello yeah good morning me pa cho di ni be bia ka se free for some ka se fi Takra de me pa cho doctor wa ade na onye mboa for so doctor ko de me se de me pa cho mitio me pa cho hello good morning hello me pa cho so frame me na one low TV set no oh esa na untimi ne yen kasa so entino
yɛfa afrɛfo no nsi ana yɛne dɔkta nwie yɛbɛ ɛyɛ be dɔkta yɛbɔ no bi pɛ sɛ ɔfrɛ ɔmfa nɔma no ɛnti mo a wopɛ sɛ ɔfrɛ bia dɔkta number no gu screen no so no dɔkta number no gu screen no so mepakyɛ wofrɛ no na asɛmbisa bi a wopɛ sɛ wobisa no biaa dɔkta bɛyiwa no na sɛ wɔ yareɛ wantumi ambɔ ɔyareɛ so anaa ɔbɔ ɔyareɛ so na wofɛ ho aduru a dɔkta wa ɔno ɔmfa ho so wɔkyerɛ so ɔnyɛ selfish womfa ho so ɔwɔ ofie koraa no ɔbɛfrɛ wo ɔbɛkyerɛ wo sɛ kɔfa wei kɔtɔ wei na fa yɛ sei ɛbɛyɛ sei ti dɔkta number no gu screen no so mesrɛ wo fa dɔkta number no frɛ no na ɔmmoa wo dɔkta yɛba abɛkɔ menka ayi no atenkadeɛ no okay atenkadeɛ deɛ yɛade ama yɛ ne ti a metɔn okay ɛna wɔfrɛ no wobɛte dɛ wobɛte dɛ tii ama yɛade yɛde aba abɔnten a yɛde ahan na ayɛ na sɛ wone hwi bia na wode agu nsum na wonom sɛ tii no nti ɛno wopɛ bi a wiam nnɛ na ɛho sɛ mɛyɛ promotion ɛyɛ ma nkurɔfo sɛ bɛ wobɛtumi ayɛ dɛn atɔ bi afei obi bisaa nsa ɛnde mekyerɛ ɔntie bi ye maso ɛnyɛ bibia na metɔn deɛ mma package na meyɛ ndeɛ na metɔn but wobisa na mewɔ ne bia mɛkyerɛ wo obi nom nsa paa tie adeɛ a wobɛhia yɛ amango wowɔ amango wɔn sɛ nsumaa bi na fi ba bɔ mmɔden na nya bi woro fafra nsa na nipa no nom no na fa ma ɔnom nsa bio tie ni ye mese amango nsu na wotwa ɛyɛ tina na ayɛ te sɛ yellow say yellow ayi no ni nsuo no sɛ nsu na fafra nsa ma nipa na wada asom na ɔdwe no nom that make sure say apetition no pepper and now the Friday ama no afetie ebi ana ya huhu mo de na aton ama no ɛno no sɛ aduru kro na mekyerɛ wo no gye wonya akyekyerɛkyi akyekyerɛkyi tonturo wa na akyekyerɛ na mo nga yɛ fim no na ha sɛ kura no gye sɛ wode nsa na ɔpɛne ne sɛ aduru ne yɛdɛ igum na wode ma na saa huhum no ɛyɛ ma no wada asomɔdwe no obetumi akɔ wow meka sɛ ansa na doctor ɛbɛkɔ no ɔbɛkyerɛ nneɛma mmea akora bɛbi na awakyerɛ no da foforɔ yɛbɛsan de doctor aba na ebi a one mantem anaasɛ sɛ ebi kura one mantem ɔkɔ YouTube a Samdakus TV bɛtumi ahwɛ ne live ɛwɔ hɔ anaasɛ Kumawo TV ɛwɔ Facebook wobɛtumi ahwɛ no hɔ doctor fa number ne to join me number is 0244 67 49 27 and I okay with them say Metro BI 100 cities Metro BI 100 cities we no depend on 1.5 but in there yare we have been saying papa near manko now no first time I'm about programs to be a promotion amount out of 4 all right 100 cities but what 80 Ghana papa to be what does Metro BI 100 I depend on 1.5 you go no read 100 papa be a promotion we put 80 Ghana instead of 100 cities now for the JB. What you say now promotion as I think me wa higher to near you and then you break a 100 cities in a 1.5 no. And to be sorry ya be bia wo bia no normal na be dia to bia no wo fa screen so e mobile no normal. But ma say this canaba na wa friend ma kire odi na ya dia ma car ye wo kumase ne boy se no keketi ya wo no be kasa na na driver no de ba na kasa be bia wo bia no be do station na wa kwa na aboa wo nti promotion na me ye no tie ne ye nye ne ya nyina na 80 me se ba ko bia no e ye 80 cities ni ya be wo no 100 but wo fra na me ye promotion ma otwi no ko ne otwi rozo na wa se wa mo ni o bo ni ya ka be de otwi rozo ene na ka fu nyina no me ye promotion nti no instead of 100 cities no kita 80 Ghana ye fra president na doctor akasa o se nkuta 80 cities afre no baby a wo bia o de be maka na kan de abrel first kan ho eno anse o de wa send wo 80 no na de ama no o de be maka e de abrel duma bia wa ne busu a na wo hwe ana wo hwe sisi e ye wadwuma ene sei me a me de duma de abrel the friend Eugene Moses Apa we do na friend o chirozo 1 dasene je be sensia that's to be that Uchimu TV editor television biara no wan Chimu to open good entertainment and I said ya be mo ani age a masa memi tiwe be hebe bia e Kumawo TV it's like that and it has to be done pressure free chiwa but we didn't pressure
TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa bena upe biasha amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedimu